ni kwe ro ngitori pege ruwe nyawa ana wai kin no mi actually mi no ngi kwe latina tua kwe latina erni munu proving adani latini latin latin mi digang eroni ina wai munu kidma wanana ne to kom kwe no tiekere munu mi nyuro tite le latin me pian tie ga mo kana manongo lo dango timo na wai pian mon man mo kwanya gene kimega wai no lo training gen mega wa ko kwanya gen to training gen digi mara training ene kit mi neno ngo ma mira ge teme di gan kenyi pen ka digi pe lo ka tiende no woni ga ere ne wen kit mi tiga choli ero ga mo ka no timane wen lo ponjo ge gen nena wai buru mi proving pen ka timo kwer ere ni ino woni kar mo ken kala tin ko la tin mi di gan ere ni ko e cha mo ken ok ede en ko kwer mi dogola ba pat latin ere eda binwal ko nyo eda kit pe ko ma ko atura buru kit mo nge kere so kai ka mo kende wangene ka mo kende ya choli bene i winjo ni kono kangane tie ki loge da nya gi eni no latin lo kwanya latin eroni lo weta malo i do utie di odba latin lo ito weta malo so kala no ni dogola cha malo lu ngali kono dogola magi loge eroni kala latin eroni da loge da ngu ki maga lo tiga od na no so no ni ga ere tie latin kala latin me digang eriko fodo ta tobere lo mo pe lo yigo na no so kai do do gi no ni lo yeko kai weta latin mo ko boto tajwa ino ke de bu ila ne so e carawacho tani is normal yen latin ini kwal no latin akwala so mira que no no ni kala kira ka kwer kan ta ba ti ka insisting ni lo kwer latin bereko ba ñu latin ereni aten me digang ereko so wano ni kwer tira tek yen la welcoming ke latin manyen do be ni kwer mala kira kwer munu ikar ba no lo ka gore ki nyudo ke nyin ki ta ko mi nyin mene marwata ke de pien nyin malo mi bo latin we ke meaning na na wa ke meaning na ki ata idor e od ya latin la nyoro fuare re nyinge don we book record kuba ki nying mo kana be meaning ye be don ru do don dang don la nying latin no cha ke bana do lo ka be don ko deciding nying error ile re wa so it don't no mo lo nyinge ken no e ka lebi muno pero that's why they want to what in the two America mo ko fundo gido te wo pereko yen remo mo link mo ma be da ngidi gang kid mi dogola tu don pege ikobe ile re wa so ina woni ga mo ko mai no wala da mate mai kar chane ya modeling dano ina wai pero dano wen we ko dano wen dongo ayane blood hood chane ina wai len chane no tie kin dano yen ko mo ko re gane to ko re bene ga atin bara en digi mara ka wora bene gene do bene pala kwara chane ba wora just yeah that link no tie kin wa chien to mi dore anele link pege kin wa yen gin mo moti mi ko ba pe ko lotina para na wa yen mo ko re gan pe ko lotina para ba nyute kala tilo chako janye wiya ma nyute no godong en ling mo ne pe kin wan keddi ana wa tie me re mo ken di ko be wallahi lo ga ma tek yeah so en munu gina ara nere ni lo timo kere kid mi kwer toko dogod wen lo ka wen munu mi dogod wuna ram kenyo en dogod tu ni wan ngeni wan ya choli dogod tu na ngwide ya ina wa kani ena choli gi kome eni di gang tu erni to furu ngwide na wa ngwide so kawa kene ni ko chale panye kwara kugani peri panye kwara we ngwide matina dugula matina ni tie munu ero ngwide pa kwar ngare ni ina wa en pa kwar ngare wo gore ka wo lam ko no gumtu lam dogu kidma gumo be kene de gang en munu ga mu ere mawtima ere ni go fi mu mo go en munu no gum mawte kam yana klaten ta ina wa so ara nana ni en kara ga ere ne time iwa chole kienta ya chole mi dori no atemo pe eno nyalo tin kono garie digi kono digari no mo tieno galora ki wa ko kiti wo chira ge pe no to wel ni de mala mere ne benete no ngwala pe na wa so en I think that's a very important topic, especially borwa mo tielo pamuno kanya ni lo mi kwer anena ni no pira tek lakin oloto na chalo karama na winyo ange ko ini tie mo ngere mane community Australia agene America wala kan no ati Ireland Europe okay ingeo okay ange ni actually mi Australia kanya na chalo no abi winya lulu na mere ko dong bang awinya mera winya ni ngada waja nia so awinya ni borwa Brisbane actually Brisbane duong pian kujage follow tek wara pa chulo ko ma tek mara juni pian duong
abi winya lulu ne money joni ge kwero dana e Brisbane ko dong enong no traditional kwero lo timo kide me gange tengo ge dong ge tere wala ni dong angeko you know but yeah ramo bedo kite but ko no yeah ni you know gina mera pian requirement ne kwe duong aneno gini for my sibling lotina manywala gene nge gini kin mag kwero gen you know aneno gana duong mag mire la ken je mo kene pe kanya chala kono katino bina ni kaga mo gene do la mo kene kwer malo kwer lo men no o mian kuon kal kalo mera ni kuon kal mo gedek lo gwiri ino ngotin kan so that is other thing very important ya munu wang ma dong wang ma spare tien to miro wa puonj la tena tua digi ma ko dog danga gomnyo jura ma tien kan wan wa tie permanent ko ina wa bere ni just wa water wa nge kama wa bina ga ya agomnyo digi ma tamane na dog dang no mi to beri ke experience era diga era so pien wa lo mi no guideline the knowledge wi gi we go beri nge jani ya gi ma ni la timo ga ma tien ga wan ma kanyi dong cha mo kana wa twere ko ina wa so family ni no ni dong bino wa ko eni dano bino dong ma duong ina na dano bino yo ma papa no ni family tu mo no chiel kan kita wa tu uti o bere un wa kama no don kimeti mana kinu un kita ga bere don cha mo ko to era ko ye ni cha mo kan no an no bere en kom ani kom o kweran ti en to bo ma participating mi kwere la tin moy karamo na wa karamo so to ye ga mo kan ma duong no na nge ko kwen pol ga eru mon ma tema ba no mon fonjo mo ye ka don bo fonji da ga ba ro mi timo abcd tema don kwe kan na wa wang mo fonja kla don ta so ino ni giti ma don kwe kadi an bere non lati le mi nyala don lo kwere ko kakar kwere ko wang ma ko do gen tanga gon yo ka don ni lo kwere che to don kwere ko lati don ma don ko don ma di don mun don ma don lo gene ko eno agina wa yuba don bade ka no way alternative mo fe ka do ma family tu ba ko bino ko do wengi dok ot kan ko bino piano ngeni chal Australia wa geni dar mo kana go muk dok ot ko sa munu ki tie ko opportunity mete mo ga erni gete ma wa ka don umu ko do family ma laaj nyo utie nyo wun dok ot big chal bu aga ya utie wuna big ma pat ngan mane wa per ngan mane wa big ura ma timana wa na wa kienda ka ina kielta ra per ko tek do do ko yan tek gin ere mi dana mi dok otu gi ko ka dana mo ko bino ko ka celebrating no ki bino cha mi celebrating ne kan ki ento mi timo en ko cha ne ko mi to ento ko te ko matin dana ta ko lok pere tie mabela dit wono po donga miro penyo kono zinga pere tie kanya nge ko because topic ene no is very interesting lakin dong finya mane tia wa ene we have to consider get it finya mane tamone we have to put it in the card admin year they will come live or somebody will come live and you know we continue with the topic but then Zingo or any other admin send a thumb up to continue put a comment to you know piane gena mane loga mano ino gi yo nyaka mane miro bino ka log me gena what is it anyway she knows the topic awe mane chamo kun ganga or ganga ge pa ma nyira choli ka ge chiro miro pe jam ka kono they are satisfied with what you said I think better be like no ono ngata mane I should bring her back ka ini tie gena log mai beda ka logani and can work happy to hold on and we can continue with log me queer any pian is another good topic waramati wane but before ngaramo bino kong no in me tigi what you were saying gima ko ni ma gena ma duong pe ma rama mere ma duong pe en munu kit ma just we are gwangyo ni na motie mo wa bino detail ya watima so kan lokom en lokom cham en ma awinyo mere pian grace o gigi diere o gigi diere ko wa full detail na wa grace o wa full detail mi gena mi lokom gena erni so cham ikang kamo gena inie definitely meta ge yal ina yala munu just wara ya munu kaina wara petien logani dong ini chama ye konye ko digi ma ani to en men gang ma dong ela te ko men di gang kanye ba in mena guru ni weng mege na na wai so ka kene wara mani tie na na wai ino ni wunyuto just mi nyuto na ni ngade kwere ngade bere twinye tek na na wai munu just mi nyuto na ni ngade twinye tek daga gila ko en kilo manin la mega no titane ya otita exactly munu petien loga nyoka yala ere ni petien loga ni bene dana bene no do mara chene ko just en chena me do bini wilo ro bon ngad mo ken mara chena kadi chol wele kwar wele ngo dara wen mi chena na wai so en munu ga mo ken ma do dana miyo ina na wai dana mo ken no en no kimo la miyo kede
ka no maru matero bene cham chane tede ikit malo gena kere ken exactly en gimala mego wajane lo timo kite cham ni lo yubo special pi ine anyway so kin no en chilling mama nog lo kete te jeni api so en munu kino gena kere gwede pa wudo lo yala ko ma kada chiri gang pa orage lo yala ko ma pe lo gena nana wai okay min daga bara ko bini gang para gen family tulo yala ke ya munu family tulo malo yala gen nana wai so en munu kit ma woro te kede just dano balancing when woro kido meno yen woro lo consider min ngete pa dago ge nam to wa consider woro ngete pa dago ge first what when you do woro tua and then ka gen non ki replying back gin replying back okay ya en munu kit ma woro te kede ki dano kit ma jole wana ayila o de ge wade ya exactly yen imi nyomo ya imi chira ka yengena ina ma mi de taka nyuto kwere pere nana wai imi taka nyuto kwere pere ino ne ber kari kar mi chuna latida wo mi ka chite gang an ka chite ga chuna a chemo e gang eko gang ora ga chemo ko munu ka da ta kwere ko le ta ngene o den chal chi ka mi to ngad mai di gang kan munu gima nyuto ma lengare ne a ngadi la mi di kanya ken ka no dana chama ta ina na wai ka ino e cha ga gere ko kele chami ne ano manyute ngate ni tiegi lok mo kan munu a ta nyuto wora bara ga de gang ke ina na wai munu wora do ngaba chel munu chona re right away chona na na wai ingengo abira ngol to manong la dit piani nyire mona nino waja gine adi mina waja ne gine topic mana maybe na yellow me query wa logo about it next next week but I'll be happy to I'll be happy ka keranyigi down to bring you back on next time ka whoever who's coming will be coming live ka logo ne but at the moment kobede we have to still go ahead gilo ko log money mighty logo ne kobede ni and then anero ngaramo cho wait, why is it that after yellow the woman most often they will they will come back very strict and hiding food. Yeah, kada go yana question look like me. Kada go yellow dako kono yellow any female person mo binoging get up daka yellow then they will become they will become often they will become very strict and hiding the food this thing of writing it I don't know whether log me kana kuon ka dongo yala daga mo na kuon ngito gi kana o wala ni mo no tem gonya ne chala idea manyire tia kelo kidene in ko yala ino da igena kodo e hiding community in ka chambi tie bendo gi chamo don open wan cha peri tie mano do ino gi chamo open ina na wai so ino ne gimana no tie lo yalo ini chako chiam tie to tie bene i dako mo kende tie type deg mo kende mamiro do bene mero do to kwani special time mi yalo ini ino ne tie en ga ere tie ino ne dako mo kende chal gweno gi ene mi chamo chamo ringo gweno palatin nyako miro do mare mo yal ringo type ringo mo kende tie chal tiel gi ene ringo tiel gi ene so imiro ne ke gena gi kwani special time ka mero yala in ko mo ko bene mere ge taw di gang ene ni ich amo dege ko the type dege ene ina na wa munu kitma wano ni wano ko no do munu kitma chole gi te greedy kede e culture mo kende nyanga na don tek kitma gena kede gena mi en ka ko mwa ene I dogo tua mara gi ene ko me ko para o mere gi to bongo cham tek mo kende ye deg mo kende nen chal mara o ngo ta bong en bong o ga yalo ene en bene o bedo mere gi ta bongo yalo ene e bedo gi wen ko mere gi ta bongo cham ki time deg eron I think log muno is true because me ko para ya strela kan yani kwero chamo gweno watin pode oti odong ba ni ay chamo gweno ko mara yang bongo me ire gweno ya exactly en munu gingo matime bod me ko para bene me ko para me gi ta bene gudo ko bere way so en munu kid mala gena pien yal munu muna ba chet erni tie munu mala yal en wega ini donje family erni ini chaga chia munu tie o is automatic nana way so ka wega don to gigi ka yugo cham iri cha wen ko yegi champion in pere yal in a pere still do gang tu ko tie gi ride mikel ri cham ka after 2 weeks ka yugo cham lo ka ganga cho gi yugo do ti peki taro di o yalo mere in ku gadon ki fodi gi yugo fodi cham mi gangera nana way munu kid madana ko kede so inoni mi cham er do to mi de yal ina yala so inoni gara mere che contradicting kande
ken ka dongo yal inong ku dong nyutongo kuno kama ka mo kende tata ka tie ye na na ngai so man nyudo mege tuwa dong ko ken ga ma dong che to non tuwa wi dere en gwena ma dong mare dongo